Hach'uneh balte kahwaltike. Bayelte ansuinike yaltish ch'uneh kahwaltike. Pero mama mer yak o smukul yo tantas tojol. Vaya hich, hermanos y amigos. Aya vaibinas paste no pojeletik tama de San Mateo 8:23. Ochta barco de Jesús. Soktuno do bahel yun te no pojeletik yune. Ochta istalanel tatulan ik te mar. Yak anmuluk te barco yun tulan selajante mar. Pero guayalte Jesús. Hermanos y amigos, te millabo de gnoptik ini hate no pojeletik te aunque has hokik ta behel te kahwaltike has hokik ta behel ta barco pero ni hauk aismuk yotanik te kuslejal hermanos te kuslejal ayotike pajal suk ayotik tamante hun mukul barco te balumilaleja hun mar bayel bin lekte ya suk bayel bin ma lekte ya Kalashashta bulte mukul mark ohem te kuslejale estaltulan ik bay el problema ay kop yastalta tojol viña capaz ya bacana hermanos y amigos junk akal yak metagelonel te tiempo Ayaway bin kohta paselta ya nación junio tambah dikta wayel te anzuini que dikta mas inalte Turquía tas inalte Siria junio tambah dikta wayel no pasa cubek inalta a las 4 de la mañana hasta chikna gelte hasyukus batenaitike tal tulaniskel y gelón de un momento a otro, gelón de vitikushulik. Ay me hichte kuslejale hermanos y amigos. Contento allá tats incha bail ta buen ok ta buen melotan, ta ora nash hachta lel te awokole, pero te meja jokta behel te kahwaltike, Jame ya yabat smukulawotan. San Mateo 8, versículo 25. Tal tijel yun te no pujeletike. Hichla yalik, kahwal kolta yawotik, yameshlajotik la yutik. Ay, hermanos y amigos, ya que hay un problema, ta un cop, Shelta ya chamo tiki, shelta más casi ya el te cope. Ay ni me bayel te answini que te más cochi unik. Yas mils bike yun, yas hipans bike. O ay viña yuchik yun te más cochis, el ta más casi ya el te problema te cope. Hay un hachta aute no pogeletike, ha ini ya meslajo tikis, sí. De repente kawal ha tejones kilos baista cop, kilos baista problema te meschiate, mame tanto hichawal. Billón hermanos, porque ha ini teme ayegate apóstol Pedro. Te no pogela te Pedros vile
Kayem ta tzakcha yiloj te behel tamar, tes papá, tes familias, pisil te tzumbal te Pedro, tzakchayetik yilos bahik te ta kope, te biniestale, te yun te mar. Kayemik ta behel tamar. Pero ni hauk shiw ek te Pedro, hayun bastihik tal te maestro, Hachan yashlahotik, kolta yawot kotik, yashlahotik ahual, si hachelte no pujeletik. Es que hich, hermanos. Pero billun de Jesús te guayal tabanti barco, billun te guayale. Yak besnoptik, kushawotan. La nishiyal te kahwadita San Mateo 11:28. La ik tahtohol te hayeb ate gemeshish lubeneshish. Ay awikatzik la ik me llame cabeza kushawotan nik shi te kahwadita San Mateo 11:28. Yo los haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar, dice nuestro Señor. Laik yakabe shakusha wotanik shite kahualtike. Kusha wotan, hermano. Kusha wotas inuk. Te me castulan kawai te kope, castulan de problema, castulan de chamele, kusha wotas inuk. Binuta ya te kusha wotane ayaguaya. Yakawal kahwal mahna biyun te ay tulante ike tulante huokole pero yahna kahwal te hatsakoh spisil te binyashkota pasel hayun kahwal yakushkota tsinoko. Voy a descansar en el Señor. Te may tulan chamel yameshleko botik te mehich las kante kahwal dike. Ayuel te kahualdik tias kolta yautik tias lekobotik da chamel. Y te maukesh botik sok te kahualdik maik bispas. Spisit problema pisi bienestal tahtoholdik yamesh kash bagel tiempo il nashme tsakoh me te kahualdik isbil me yun kabantik alaliash kuchkuntik. Javi te kusha wotan shiavi. De Jesús guayal. Aunque kashvayel te barco te ik tamati barco. De Jesús guayal mayun kashe guayal yasna hano yilbebel te yotan bitnuti ay te chun geletike te nopo geletike. Versículo 26. Halbotik yun. Bin yun ya shiwesh winiketik te mailex chun helawotanik. Porque teméis, hombres de poca fe. Ayaguay, hermanos. Bin leal de Jesús, bin yun ya shiwesh winiketik te mailex chun helawotanik. Chisk oblalik yun. Te yashiwotik, hermanos. Hayas kanayal te maik meros chunel kotantik. Hichila las paz de Martín Lutero. De Martín Lutero jalas hach de reforma protestante. Reformador Martín Lutero. De Martín Lutero la talta hoita y el yuntes contraataque yung kaich milel de Martín Lutero. Kaich milel. Yakta shiwel te Martín Lutero tamatis na makalta na te Martín Lutero yakta shiwel shbahtichi ay binyak kutuba binyak pasish banti yash bohon ay yash lahon akai chite Martín Lutero hayun te ginam o te metik yun las lap ihsku wen ihsku las lap te giname. La de Lutero la alberginame. Biun hiche capaz amine. Biun de lapte ikakuela yuti giname.
las lapte ihkue chite yiname como ha lachte Cristo chamente Cristo chite yiname. Mauk chite Lutero te Cristo ma chamen kushulte Cristo Cristo está vivo. La sakte yiname te me kushulte Cristo bin yun chite kata shiwele la yutes mamalale. Hichni mati chite Lutero hay una tziba y un himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, aunque Satanás ayipia ilek, pero Cristo es mayor. De kawalich unetige jamás ayuels tuke, jamás yashuyun. Ja campeón de campeones, ja señor de señores, ja rey de reyes, ja mero tulan ya tel te kahualtik diose, ja yun te jotique, yaskan mawaya shiwotik, aunque hay juocoltik, hermanos y amigos. Binyun ya shiwesh, winiketik te mayo lexchun la botanik, cobardes porque tienen miedo, chiskoblalik yo. Hitlas tekans bate Jesús. Tulan las comte ik soktemar. Mero lamal hil te kinale. Ayawaibit ayuels tukelte Dios te chunetike. Kalak opoch te kahwaltike shlamet bahel te kinale hichmet te kahwaltik te meyakawak chun la botanta stohol aunque mero ya shlahotiki shiun ya el te kope te chamele mahik bispas haya smuk ulinko tante kahwaltike mawaya shibon. Hay un Dios kuhun ha de Cristo verdadero de Jesús de Nazaret. Hay escolta yon. Ya me stekans ba. Ya me skomspisil te ike te sbul te mare slamet mek inal yashil ya me shkash bahel. Hayon mame shiwat. Mame shamela wotan. Ya me shkash bahel spisil. Ya me está el tiempo de slamet kinal kawaii. Ya me se hinat yan vuelta. Ayuk me smukula wotan. Temat se hinotik da balu milali. Ya se hinotik da chulchan so kahwaltik. Jame smukul kodantikavi. San Mateo 8:27. Cham yotanik yuun te winiketike. Hichlah yalik. Mach a winikil ini. Te chumbil's mandar yun ik sokmar shik yuni lahmete mas naves baik a mach a te soki nehita bele malah matis naik mach a Vaye me hich te chun hilatika e tiempo ini aunque ya shbahtik ta templo aunque ya shkayo hinik aunque ya spasik predicar pero mas nabix va mach anisha ate Cristo Jesús. Ashantejate Yabacana ves basta lek mach ame Cristo Jesús de chunetike Yabacana ves basta lek Ahí va la wilos veiste yu el te kahwaltike Te yu el kahwaltike mama ha unaste shkayo hinotik te mera shkayo hinotik taban templo ma ha unashmine Hate yuel kahwaltike hate kala kawil be yuel kala aya wokol hich midras pas te no poheletike kala no pos chami kisha yaik no pos lahi kisha yaik la yil be yik yuel te kahwaltike te poder de Dios te yuel kahwaltike mahau yash chikinach tabate kun culto mahau yash chikinach kala contento ayat Te yu el kahwaldike hayash chikna te poder yun te kahwaldike hayash chikna al ayata problema tatulan chamel que will be yu el te kahwaldik te ae ta un problema grave. Ahí va las paz de Job. De Job a la esculejal.
Aisnichana bay mi ayun. Mike balayil beyo el cajualtic. Pero calacaswokol de Job, calamero caswokol hasta jutsu hilel tabandes stanulte balumilale. La yal te cajualtic, yalbete cajualtic de Job. Hanash kai batak oblalshi. Pero yo tik. Y allí la tiste chite Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De name Mike mero kilos bata el cajualshi. Jaini, lagnaish macha ate chune que vingile yuelte diose. Hay un hermanos de Jaivia que está ya el mensaje ini. Jalaik meta jamal te maya wilbe higish yuel te cajualtique te maya wilogiste milagro tas tohol te cajualtique jalaik meta jamal te hichias paz te cajualtique te ayuel stukel te cajualtique. Amigos, hermanos de ahí está ya el mensaje ini. Jame yasmuk ulina wotanik te cajualtique. Mames chebe duka wotanik. Te cajualtic chune de que mero kushulme ay me yuel ya me escolta yotix batel kinals tukel. Jaya chuntik avi, jaya smuk ulin kotantik. Biluk yilelte bokoltik di tabalu milal. Biluk yilelte kusle halik di tabalu milal. Haya smukulin kodan de cajualtique. Sokbanti nish yan yashbotika. Mach ayan ya yabotik smul kodan de gita bahlu milali. Hayun de Salmo 90 yayale. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cajual. Haat ani balat kun kotik takahaka tsumbalil halasmuk uliyot ante Abraham halasmuk uliyot ante Isaac halasmuk uliyot ante David te Salomón halasmuk uliyot ante Daniel halasmuk uliyot ante Noé halasmuk ante Enoch. Halasmuk ante Hnopogeletike. Halasmuk ante Halwanegetik. Halasmuk ante Hmamuchtike. Y hasmuk uline kodantik eute hotike. Haya smuk ulin kodantik te cajualtique te ayate chumel kodantique. Chica mante ayat. Chica mante gawai hay mensaje ini. Na ame aunque hay tulan ik oem. Aunque yashbulan temar. Aunque hel yashmulish koelte barco. Teja seña ta kusle jale. Mashamel la wotan. Ja soki nejate cajualtique. Yamestek ansbate cajualtique. Yameskom. Islamet mek inalia shilta kusle jale. Ja kasmukulina wotan cajualtique. Chica manti ayat. Y llanto vuelta. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.